Rung knockout stage ningkong du ka Mexico ha ka ka FIFA World Cup mentau snem arjar arpun riu. Batang arngut kirang lekai ki bloyo krwit sendon dak hat-trick ha ka World Cup mentai kidai Messi persyaik Algeria. Bat Jonathan David ke Kanada persyaik Qatar. Hadin ke jing sedang jong karau ke paar ha ka jing lekai ha ka group stage ha ka World Cup. Ka Mexico kala penlimno nemen step ya ka South Korea da Shikol. Ha ka Mexico menta ke badon ha ka grup A kala khur rupoin. Pelayo bandrung menta syakarau thar itu. Kad ka South Korea kala ne ha ka laipoin. Kumta ha karau ka balai ka South Korea kedon kamban penlim ya ka South Africa banyak rung syakarau thar itu. Kadba haga grubi ka Kanada klakur sapon ka Switzerland ru sapon kadba kini tim keempat lak benong ane ompat lak banti kena bekenrung syakarau thar itu namar baka Bosnia kelayo lupa sipon ka Qatar ru kelayo sipon Henry ke jing snubok ya ka South Korea ne ka step wadla kelayo kalat ka kebuksir haka last minute ban pinyak haja ka Shikol persya ka Mexico Henry snubok no baka jing lekai kala kut no haka baka Mexico kala job ke South Korea da way la not call ka Mexico kala rung mentah syakarau thar itu haka nek FIFA World Cup kad batang arngut ki player kebelayo hat-trick bat kebelayo ro mar laikol haka nek World Cup mentah snem arajara pun riu kita gidei Messi bala kwit hat-trick persyaik Algeria Bat kum juru orang lekai jonga Kanada katau Jonathan David ubalayo laikol ubala kruit hat-trick hak jilekai nekamit persyaik Qatar. Kum taru tongin sepej yak jilekai kipanwan hak baga USA kla khul pai ka laipon keban se khun menta ka sitangmit persyaik Australia. Kadba ka Morocco kebalaya khaj hak jilekai kebaningkong persyaik Brazil kan se khun la Simon Step persya ya ke Scotland haka por Liechtenstein. Nang ta ka Brazil kebala ya khaj bat ke Morocco haka jinekai ke bandingkong kane kun persya ke Haiti la Simon Step haka por Ndrubeje. Kadba ka Turki kene kun persya ya ka Paraguay la Simon Step haka por Prashten. Haka ba baro artli kine gitim keempat yo kurpon haka jinekai ke bandingkong habak lamatno ya ke jing syarem. Bat lasai kamit singit sejan haka pos Poseteng ka Netherlands ka likun persya ya ka Sweden. Haka baka Sweden kala kur laipon kad baka Netherlands kala yo kur tang sipon. Kublai sibon.